Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Sinina tamatapa napong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir rilalana yawan newe nilawi panitia untuk membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian kita dikaitkan dengan masalah di seputar Isra Mi'raj, tapi hitungannya masuk juga memang pembahasan karena kita sudah masuk di sholat. Cuma saya tidak titik beratkan ke fikih sholat. Enggak. Narimakona narong perlu sampaikan makada iya rona bitta riolode nani palalang memang mulai susah. Jadi termasuk ekonominya diboikot. Orang yang mendampingi meninggal. Jadi memang keadaan Nabi itu agak drop. Kemudian Yaruna Bita sebelum Yalok Kumalaikai memang dibelah. Jadi lagi operasi Nabita lagi dua. Kemudian jantungnya dikeluarkan. Napa lagi bisa air samsam. Jadi maka dari itu panrita pahakiki Yaruna Bita situnganna deni bisai sebab mapacing. Jadi Nabi tak mapacing jadi situnganna ipatamai bihikmah. Yana tu ampai ko to melo mas sampayang situnganna engka ape pacing. Sebelum to mangulo lokko po Allah Ta'ala apa aga-aga taparesa. Nomor si di Eropa yang ngimelo ipake mas sampajang. Dek toga na anu de na manas sapulen. Makanya lada tu nareko angka wajujuta ia panipake nareko melo ki pake mas sampajang. Nabantu ki untuk khusyuk. Nah sebab ia tu nabita waju sampajana dua memetumi. Tapi ia panapake ko melo mas sampajang. Yang natapura mas sampaja taludungi emelo pasiki mas sampaja ni pake. Nasaba iro pakiange makadai nabita. Ia ko angka tau mali pakiang. Dero nakada waju lipa salisapa sujada. Ia ko angka tau mali pakiang. Na 10 dirham naliangi. Akale baraka mi makin nabita 10 dirham. Asera dirham dihalalah. Si di dirham diharang natako iro napake mas sampajang maka di nabita deni tarima sampajan denak kada nabita denasa maka dami deni tarima itu jadi itu ampai Pak Bo ya ko ya maka njala dah tu kong kawaju na hadiah salisa apa hadiah. Tapi tanya hadiah caleg. Apa di penirul
De istilahnya marjimo pasak dingi paket ta iya pak berena na reko angka tau melo manci punggawan ang kagaga na berek. De panirule paket tak maka dia gaji pak berena pak bere pasidak ka ikhlas mematoga atau angka mina cinai. Apa dega ga tau masidak ka dega na cinai. Cuma angka mi tau masidak ka maka da mamagi-magi kasi ya gagay wa berenge na waddin nawala ipo ng Allah Ta'ala ya wakataye nakabulkan. Kagataw makor. Ang kataw makalaya ko waling niya no na din nato do ka masalay. Ika makiro. Jadi deto tu gagataw mabere de kana namohay di kotok ko masigi masumbat tetang kato tu dopak dong. Kada mudah-mudahan na malo modale mamagi-magi ne dupa severo makor ka istilahnya kamanang. Kecuali kami matoto masidaka dia meto kan harapkan. Kecuali pamasay na pong Allah Ta'ala. Ada. Tapi aja na ni bahasya ro. Matandrela da onronero. Kemudian, makadakaon na makanja kung kapakian khusus, yan na ro tapake. Kemudian yang kedua, Andrewi. Masalah toto. Lau kamay hagalung elakay tanarunto talo iti. Napanala ni tilo bolata napanawatte atau nabaului haratu harang makadamagi na harang kita icukuki mak bicara kita mak bicara dalele ki jolo makada iya ko tallo iti na deniris sama kadaniga punnana nanyala masalah memen iris sangi makadaya punana na deni lau salatoy. Yo pori di to liak kalami pake makada daripada nandreso. Itu kaya miro. Ya daripada masolak bawang. Iya ko nandre aso deni aku tanang. Pak Yesu deni pares sama tu. Ya kuidi mandre patapulo so na patapuluan nina itolak pak dongang ngelolong ibadah. Itu deh. Tanya pesampajang icurita napai Andre. Makanya man akal al haram lantuk balus salata wa dua arba'ina yauman mania. Na nigi tau manre andre haram patapulo sona patapulo ni na itolak pak dongan na lulupa kasibian. Itu bahaya apalagi ko nabaulu ni baineta. Napai bukang tega. Naliwang ang lapar de panetarima. Itu ini kata lupa tapulo sona. Itu. Nah kemudian maka dia nabita kullu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Tungka anu harangit tamu kota kalian cijijuku api neraka patu pacing ini. Nah, ini jadi makanya mapakai namanya. Ya rumagala mite talo iti aja nah. Kecuali si runtu ki punana pakiti ero makadang katalo na iti mo korona pitaw galunge dua law runtu iko kadai tala ni ala ni kahalala ni iya. Kemudian enapay Andre weye pakai ngonna kemudian Andre yenaro nang kayasang an-nadhafah pacicarepa angkato yasang at-tuhuru. Yan na to jenne. Ubah si cede jenne. Wala pura ni bahas. Iya to jenne. Magi na 5 atau welok ko 5 abiyo. Napa makalimo mo. Napa ipatamay wa inga Napa to makjulumata. Ito. Puray makjulumata. Ibisay 25. Napa loko ulu isapu si bado cili. Napa ibisay jewe. Ang kako kita na guruta mabari asasi na rampe makada iyaru pangulut ta Nabi Adam wattunallo malay buahul die apa iyaro Nabi Adam itaru kusurugan apa ipodang ko pangalata ko malaikat makade onro kokko ilalangi selamanya tapi cik di bawah ngajeng pigaw ang karubua ajue aja lalu mulai aja mondrero
Karena Nabi Adam mondroi tapi engkai belisi letemam muka. Makalasi. Napodangi Nabi Adam na saya dam. Ya tian memak biasa mondre. Ya makokawat dini. Itu tuh jadi nateme mako biasa puangnya tapi wad dini gare. Ngana sabab po Allah Ta'ala na napinangkurang ibelisi batapan Nabi Adam. Lawi malay dengan tangan kanan napalite loko lima biona napanimaw pure ni mawi napanatanga napanataru kulun na najujung napajok kaloko bainena mapampiang ngero gagay nanre hawa iya na rompay itu mak jenne poliok ko lima makalimo mo napainga napamakjulumata napalima napaulu loko do chile napakojewe itu hikmahnya. Iya na tu ampai, iya tu jenne palaga dosa. Palaga dosa. Maka dari Abu Hanifah, tanya Ahmad bin Hanbali, seandainya muitai carepana sesanna wai jenne mu milo mu gis itu. Jadi itu malaga dosa. Jadi maka ina tu ampai sesa jenne dena wat dipakai mape paccing. Jadi angka tua yang mapaccing tapi dena wat dipakai mape paccing. Itu suci tapi tidak mensucikan. Kayak asam kopi. Mapaci itu tapi gak tahu mak jenne pakai kopi. Ya makiro jadi mapaci tapi tidak mensucikan. Paci jenne, paci ngandre, paci pakaian. Iro andre yona don rupa tuh angka andre haram mematui zatna haram kegayasam termasuk asu darah bangkai itu. Pada bahasa tu bahas maka daya ku manta sapi ya ku manuk nalapoto manila nalapoto iti nalapoto na rampa-rampa na ko repak nyulun aja na mugere. Pak namo mugere tatati bangkai maka dia manta sapi makalasi mumpai mugere. Pak namo mu itai-itai ni itu gagay mati itu. Itu imuakkalang ini mumpai mugere jadi tatai bangkai. Ya ku mamali wadisa. Pulukoro angka to aga-aga halal sitongan na tapi carana yala na haram. Halala carana minasabari na haram. Manu halala tapi aku manu na bali bulay. Tomak balu angka na isaro tomak kada de panadapi modala na. Biasa to natako tarala yaitu gagay na alin na yaitu yan liang ngandre na payanre na sabak pole bele maka solat itu. Jadi taparesa ni gara iya. Kumapacin ni pakaian ni, mapacin ni watak kalewe, mapacin ni andrewe. Angkau pacik di, pacingati. Dia gak tahu ye masih salah. Itu. Ya naro apa he? Ya natu ampai maka dan nabi tayanang kalakai tau sial lebine ngemasuk naro. Mapangewang usaha kami aja lalu naliwang ici di waktu sempajang. Iya ko Muhammad. Iya ko mapangewangi koloro ina takut to sisa latas singkeru iya tie. Aja lalu nadapi asara. Nasabak nasolangin itu sempajangnya mati. Iya na tu iya tau sisa lewat disa. Ko to sisa la dena marigaga de to sewa ada tawe. Tapi angka batasan na. Siaga, kau lenge, kega, talung ngeso. Maka dia nabi la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu pauka salah salayalin. Tanya na golong ngeselang, kong katau dia na sewa dapadan na salan na liwang talung ngeso. Jadi aku tu pura mapangewang aja ni paling gaga talung ngeso. Ya ko pamulangi dia patulik betul lo milo dampang. Apakah ia jitu ko gamata dua mi? Maka dami iya ko salah ko ilau at dampak ko. Iya ko tawe salah at dampangi. Yo pwede si balikan ina sangali na salah suruh lam at dampak. Maka day wa'afina aninas at dampangi tawe. Ito. Jadi ya ko makan alena salah ya ko alena salah dampangi.
Maka iya salah ilo ada peko. Kan makanya. Yo puidi tanya bangsa naku ya nanti beli si lupu itu. Nah, ya na rompai dia tahu ye masih salah. Ye tahu dia na malasa tinna. Pak ye tulah saya dia kacau ye ke kotie. Ye kuisi mapat di dia tahu tu nama lada wan. Tapi ya kotinna teh mapat di motor nalli teh. Ai masamang. Itu. Na momore mitai na sa iya to na cubi-cubi ya ro. Itu. Jadi makui iya ku ye malasa he. Pak iya je tu tahu si salah atinna je tu malasa atinna. Itanya batah kalena. Ia tu tahu mapat di atinna mito malasa. Tahu betongan na iya nangka iya kumakana kaya gaji asam mapat di ati ustaz kaya gaji asam malasati. Iya na mita de cetai na tu makire-kire mi. Termasuk nih itu. Kalau melihat tu baru ya nasa nengrannya tu. Termasuk nih itu. Itu jadi di namanya nasa di kongka tahu lolonga dale. Endre dale nate nasa nengrannya tu. Ya, dari lalong ke makan polimnya tu masan ronang kana. Itu jadi aja nasa bayar maka solat. Iya ko mapaci pakaian, mapaci ngandre, mapaci ngati, mapaci hakiki, asam pajani. Manyaman nih itu. Jadi yuko nape ko he. Kemudian, jadi rona nabi tay bisay atin na to. Ipatamay hikmah. Napaibawa nabi ta layantara aku malaikat Jibril lay kawal 2 malaikat. Napangkatoci di kendaraan ya seburok. Iya burok kopi kita na Imam Ja'far dia napa ada nyareng nih. Dia tu napa ada keladai lelem matu ya. Iya na romantara inabita. Iya ru kendaraan lah. Maka dia itu pandrita. Aga na baca nabita. Pak dia tu gaga na pigau nabita dia pak dongan lah. Aga na baca nabita wattunna menre ukuburak Mak bismillah gitu aga. Maka da iya ko iya rumwa pala pak dongan na baca nabita wattunna menre ukuburak Ya kong kamulawi cinampak mulattu. Sapa-sapa ya roh. Pak dia pak guru. Jadi donna nabita wattunna menre ukuburak. Kasih pak bicara nabita burak kenapa menre. Kemudian yang terai kenri bawah laiti ilo Madinah. Napa isuruh mas sampajang don rekam. Kami mana sampajang. Dia pernah mi'raj. Napa Isra. Suruh mas sampajang don rekam. Nak kadai pudanya ko malaikat Jibril maka da ko matu malaikat da pura Muhammad. Pura koro ipat karo ilo ko bukit Turusina. Iro bukit Turusina onron na Nabi Musa bawa tau 40. Iro tay 40 tau mawatamanang untuk terima kita na Nabi Musa. Tapi iro Nabi Musa isuruh mapuasa jolo 30 sona. Maka da sebelum terima kita mo Musa apuasa ko 30 sona. Cik disarakna. Aja lalu mau sikat gigi. Aja mau bisa sumpah. Mapuasa 30 sona. Sisa 6 more. Natutu sumpah ni mau maka jabaw na. Di na sa dingang niya. Lina na repok takeju. Napa nagosong kang isin na. Langsung ditegur. Musa. Engkau diingatkan. Tidak boleh membersihkan gigimu. Sehingga itambai di puasana layalingi hukuman isuruh pak gana 40 sona. Jadi ya hukuman na Nabi Musa na sabak masiwai, ya na ukon itu dasar na siwai pamula. Takke junala na gosokang isin na. Itu ampai siwai aju. Ya na ro gara-gara ya na ro lay suruh Nabi Musa tambai puasana 10 sona lay hukumi. Jadi masih kak gigi minai hukum 10 sona puasa. Maga pa di utang aso. Tama puasa na patuli na bolo ulun na.
Jadi nasa deto minum, iya de mo inum tapi makalasyo. Namo to mapuasa deto nawan dingya tu makadang kataw mapuasa makalimo mo aka 20. Kumajin nih, de wading. Kemudian iya ro Nabi Musa Pak Bu nasabaang kataw nasuro monrong yung makna Harun, Nabi Harun. Ia na nasuro jagay yung makna tapi na Nabi Harun tau jago. Ia tu Nabi Musa de na makacolila nasaba puray moro ngawara. Sehingga rusak lidahnya. Ia tu ampai dia na makanja manabate na bicara. Ia na tu ampai maka tau jago mak bicara mak dakwah yasang Harun. Nilodong Nabi Musa kada pancaji Nabi tu ye. Makanya dikatakan Nabi Harun. Nah, ia na tu ampai yang katupak dongan na Nabi Musa melona lo mak dakwah. Kalau dakwah piro ngage bacana. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ya naro. Dona Nabi Musa nang kata memendre macarama mak bicara suruh baca yero supaya yalengi kemudahan untuk berbicara. Jadi lalas saya tuh Pak maka dia nang ke kepala desa Deni sabawa kangnya sambutan aku juru bicara. Pak Mendre kau hatu 5 katan nini mululungi desa keraga menapau. Jadi Nabi Musa lagi mako. Kemudian purai mas sampajan Nabi toko Bukit Tursina ipat teru iloko baitalahmi. Onron na Nabi Isa jaji isuruti mas sampajan ngokor. Dun raka. Napai pada Nabi takadokui Isa bin Maryam lahir. Jadi roka iya kan iya ro Maryam Pak Bu anak darat tapi ini mana dia nagis saya arone. Nang mana? Ya na tu ampai tu makata ina kedo sala iya makun raye. Magia nangka matampu kona dega roane gesa ko dega lakaimu. Ya na tu watun na jaji Nabi Isa itanay ni Maryam de nasa de ina de na matapat tawe nasa dega gaya tu tau makadang katau ni mana dega lakay na. Tatta ko kedo sala aga nasa Maryam tanay biya to na nae tau sila lo na jaji. Isa na ro. Yan na to ang kope kong sane. Saya na pancaji po ang Allah Ta'ala untuk maturu lori Indo ko kak digambo na. Maturu lori Indo ko maparentangi sampajangi si bawa sakka. Madun tuhaya. Itu kan kayak itu na po. Jadi wita sila ta wih manang ka na anak mak bicara ayo ko ni rojak kuasa na po ang Allah Ta'ala. Kemudian materu inabita lau oko Masjidil Aqsa. Napay rolat tu Masjidil Aqsa pole ni masampajangon na. Talu ni onron-onroy Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napa masampajang oko Masjid Aqsa, oko Palestina. Iya tu sitongan na Masjidil Aqsa memang Pak Bu yang painalagay tawe makukuasal lange nasaba 25 nabi dan rasul 20 panabi o kumana ngiroy paturo. O kumana ngiroy paturo cik dito ba nabi o kumakka nabi tami bawang. Ito ampay na mo kibla beaso ko tiro. Ito ampay ka masigi masjid kiblatain. O kumakka. Magi na kiblatain nasaba iya ro mangolokwi parentana ro agama biasa maka dangolok kokoro di Baitul Maqdis itu. Ina ro kibla. Napa mangolok ko Ka'bah. Imonri man itu. Yan itu ampai malaga tema kokoy nasaba memang linuriyaw. Ang sana nabaraka kimi mati po ng Allah Ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang di sekitarannya itu nabarakaki po ang Allah Ta'ala.